Kumsi benta ban kendang ni kibasong BA Hamadhev Khola u Principal Chief Conservator of Forest ulapan pau basyan unsalum kejelang bat ka Deputy Commissioner bat Superintendent of Police ka East Castles. Kani kalawan hadian bakin nong ilam ka khasi Student Union jong ka Laban Circle menta kasi ka lai tarip na lar ka lek bani kendu yo RS Gil IFS ubadai UPCCF katnat klau ban ujor sya u halo ka jingtai bat song BA Hamadhev Khola hapo kejelang samla Ruben Najar. Habai keren berkilap thai kubor samla Ruben Najar ulong ba ka santrik brai nopra jong snem seja kandai spa arpulai la ajing bet tang ban penyang ya ka tempel henry mentapat labun ki basong bat tei bean. Terima kasih Mr. Ni nak kalian kaki isu Laban Circle ni lawat mundu PCCF jong ka Forest and Environment Department jong ka Meghalaya jika isu bang ya keren kani ka step kolong halwal kateka Mahadev Khola te kumba au santrik macam dalam Julai ni lah ai ka memorandum ke jing show DFO kata ban evik no iktiki ba shong bian hente bat ki basna ying bian hente hapo Mahadev Khola ni lai nak kalian ka Forest Department ki lalit inspect hente hapor binit ban jurip yang pat sasi sim pat ban keli bali dan selam ban evik ni ban be kita beri bahasa bian cite ni lap pa nak kalian jom kita beri ki bahasa hente ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata bakila ban shong bansa ban shna kita ki guest house namtaka bah kami ke jongki nak kalian kaseng ni yang persya kalau kami ke benta ba kita ki beri bahasa bian kila ban file kami kata ka application kami kata ki haka tenat Forest Department bat minta sini ni wan kendu PCCF boleh bawa heru jongka tang forest bangin objek ya kan ka application ke jongki bah ka juga poru bah ka ni ka application jongki kendi ban accept kanu rembu nomor ba tadi baki accept ya kan ka application jongki menu ban check ya menu ban page iki basong bi an hite kemudian itu basong bi an minta kila ban yo ta permanent resident stay minta ki barzela ki bawa ni kila ban shong stay kani kan long ka ba ka jiman ba ka video nomor ba kani kan long kolini la sha si ba ki barzela na ini kila ban wa kumangite ba dia ba shong ni ki ba ban kam ni ka ba kani ka tim bangkam ya hati ka jaka ba ka di forest land kani ka buji ni nomor ba ni tep dah bos tu timla ban petu monu ban pet kani ka jaka ba kani kan long ka jingki te nakalian ka forest pat ki kimla ban pisya unu ba di kala unu bala ban sa shate te da ka ba ailat kum kata application ni ki te kamut kandang bu jing shushu ya ka jet bundi di borokul te nakalian ku seng ni wan ban pisya ya kani ka rai jongka Forest Department ba kamdi harket hordan du dalili ru ban ai jakai ti barzula bi sa ante ba ka ju ka por ba ti ni ban be ni mardo hi hampir Islam om da kunta ni kum ka hi ni chim ya ka sinjam jong ba ka ju ka por ni ayo ban keren ba lada ka Forest Department kala ban ai jaka kita kiwi barzala ti iki pat kasiru ka di ban ai jaka kum ju hi ya ka go ya ka sokar bakala ban ti ya kita yeng nanti boduk housing project nanti boduk kalau ban cina jadi kumputa ke ikini hendai kita iba ke bawan ki mendia bawa supaya isis ni pat kila ki ai komunitas PCA nak yang kaseng ni persajur kalau ki bentar nak kalian PCF hadu mentahi uang ba nak kalian info kedang inspect ya ketika jaka hendai ni uang ba inspection kila lap iki borok iki jujuna hente iki beri ke bahasa bian bat ke basna iki bukan klaim ke training license klaim ke ini borok kila kaji inspect kila lap bat kat makin pun Islam kani ke isu kadang dia nak support bat nimba kani bahkan long pulang bukan long gading kaban penyeper jet bendri buat la saya sini kumbangi haki rensan sosial media bat kiwi grup no ki puntok pria ya ka seng bat ya ka jik bendiri lingba kanyam habadi ba kata ke jaka hante siap ula keluar ba hot ban kendang kamde ya tang kabor tu uhap pelang kabor jong ka district administration rekat polit te hakini ki sini banwan ki nak kalian kejuki kin penlong ya kata ka ke jingalang
haba kikinya discuss kumnu ban nya chakman de nak kinsa kintip nak ya kaseng ban nak kalian kaseng bidang ya ibu din habolor bade bakani benta let jurep ke jumi haki por ki badep ni ala kiban kumba laipo support ki kiba judan hutai palak banyak kata kelak bandung hindi kini ki kisuan kisnatang liki ten ki teng dawan inspection na kalian jumi dawan inspection na kalian forest kipen parang adin bilami adisteu ateu shipnai kila snab yang ikini ki kila snab yang kini tekani kan ya ilong na kapor support namar ba kamdon kanu ka guidelines kamdon kanu regulation na kalian ka forest na kalian sarkat syakit kibrio bahasa hantu nomor kiri itu kibri bahasa hantu ni kiatika jong patu ka bade pula ki ai cakasa kibrio namta ka jing to shimat Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.